Kumle jubon di fibro session part te hakan ka video ko benta ngan jubab yang ni jengkelin mar don ki bakali ki ong ba ki documents ayu yung idon kam ban apply ne ka kam police nomor ki don ki ba tebro ma ki don ki ba tebro te nam ta ki bom tep ngah ban batai yang session nomor ngada ban batai ki video ki bal adep tang ma try kem yuk page ngan ma tai biang te ki bun biang ki jengkeli kum ba ki keli kum ong ba field subject long nam long ban apply haka medical test ki strict ngan ekran lu di kita ngadon tatu kum tam tang field a subject nga bun ma ki ngadang ab result mta yon ban apply kata kita bro ngnya ngan ekran ngan video te show ban push pang kita comment ngan ekran show gini ki we ki jengkeli ki berit te kan mau ba kini ki ba field subject kum tam ka snan kasten kastu berkidon hi tambah kasnani kasnan ki ba field subject a subject ro kinang don ki ba kiu kelas te ki don school ro ki ba live subject ro kidang don ki ba kiu kelas tang ba ngathrai phiaban lada ki don live subject phiap atang a subject hi ki khambun hi ki ba kun kiu kelas te ki hap shna da ka ba thamai ngathrai te shubu kalong gomne hapo kelas 9 kan mau field subject nomor ba field kiu kelas phio ba ban apply complete yo bajon apply ki ba pass ka stand ro phio simple pass ki yo bajon apply ka 12 ro phio bajon apply tang ba phila pass phio ba ki ba pass NIOS ro margidon ki ba kali ong pass NIOS long ne man apply long ba mar ba kan NIOS la itu rek sarkar te philong ba ban apply ki hab accept ba mar la itu rek sarkar te ki fail a subject ha kelas 9 ro long ba ban apply te rakan mau ro nam ta kas 9 kam tam nam ta kas 9 mari ki kelas 9 sapo ksat yu hai kan ba kan mau ki kelas 9 kidon kam hayu tu registration number tenga try registration card di bendon ben nomor ba ha kelas 9 hi ki sedang ban register te di bendon ni tahu registration number man prinsipnya ba phila pas ya kelas 9 bat ika result jong phi ka marksheet ke jong phi bun sin ni kini ki ba pas kelas 9 chapo 8 9 10 lane ki kelas 6 kelas 5 e bro ada like course e ki pha ba ban counter sign po office di ha jong ka to district ba kada kasul dan kanang ban suk hadin ada kwa ban pinisisa ne kumno pila ada ban le kita baro te kala suk hapo advertisement clamention re kita tang ba asyong hangne nam ta ka jing bha jong phi te la da village ro kalong la da village ro namar claim tho te tang ba nam ta khamsuk hadin te ka bha ba village man pha counter sign te kanang ba da check ro kila page ba la da ban counter sign da ban te la kalau biang kemudian juga objek shoot banyak den nam tai kelas 9 mo pem tai kelas 10 kelas 12 kemudian kamera teh itu kita pas kelas 10 dan pas kelas 12 siap submit beda ka highest qualification mo khamsuk epi teh pila pas kelas 12 submit teh katu ka ba kham hei oke teh kidon ke bakali phangka medical test lo teh tangkan ka weng kwa banong epi ba balai phi perkhati ka medical test haba ka jingmare bar exam phi kan padap haka megilia polis kinom strict re haka medical test te stang haka kan ti benta tengam tip re haka bal adap kinom strict re kan mi show merit list kin sa pha haki jaka ba pio posting le posting kin sa medical test tu pat ngam jus ngo ngam pat jus ngo hodu mentaru ba kidon ki basha reject te re vidon tatu ne vidon kan ru stang la over plat ne la don plat kita bom la ban long te hang tai sha reject lem kamta ampat jusiam kum kita te le bhashwa ke exam ba dia ka jingmare te saperkhat kita ki medical testenta kita ter hagi video ki ladap ngada batai ro spang ka haj ngada batai ro spang ka snem bun ki bakali spang snem ngam ala kelumar klik kumno ke empat ki video te kita ki empat tip te sampai ki video sa check napo wayu te sa check ki video ki ladap ngalabun hagi video ngalap pelat kita ka haj ro ngada pelat hispa san punya section rang ST nam ta kan thesis pasan pu ar te sakhen ma thesis pasan pu ar centimeter na pasan punyo centimeter kim ta senrang adon kan no put sakhen hi sa google hi ngathrai pla nang hi la lada pila bat mobile ne lada pas kas 9 kas 10 te pila nang hi ban wat di kita field subject te gine ki banang ab result mta jong ka kamtam jong ka 12 maka 10 te use kas 9 ro ilong hi ke ebi te jong kai kas 12 along ne man apply menta yubi te namar ba ha advertisement claim mention ani claim ong ba ki batang up result kila ban apply claim ong komta la da claim ong kemut omla tang ba la da pikwa ban apply phila ban apply mar ka de online
te lada ka accept kata ka online application kemudian ba fill up and apply tang ba am try re ka por ba fill mare ken accept e fill ne ka por ha kan ka por ba check documents jong pi nomor ba ha ka por ba fi tab application kami application kade tarik na way bat ha ka por ba mare bade bat kata ka jing pass ka jong pi kalaya per bak labak tengam tikanare kinsa reject baik ha kitu kitarik te ndre lada pikwa sa persyangi lada kalong ta biang te lada kamlong kemud ba kamlong mar ba kade online te sa persyang te hikasten tu ada nomor ba kasna itu gila ban news tang ba lari kastu pada kan melak syu ban apply ke UB ada kinang up result te tang ba kin persyangi ban apply te sampai ke long kumno te menta pada ngin point no panggi documents kibon ki bakli panggi documents kibon pat tip ki documents umi.com te haga bay de bat ka online application te kan sedang lasai te wan nome kerki than ban ya lej no urut ban ya you know nomor ba ka first day kamtam ka website kan hang baik nomor ba baro babun kin ya tab ya ka first day te ka website kan mla are ban kit ya baro gitu giba kwa ban page ta kadau ya apshwa shisni arsngi yum tahi ya apshwa shwa pin apply nai kerki than te ki documents ki ba don kam pe kan mau ma ka online application am don kam upload documents era tama shudon kam ki dokumen bare man peniang tu poro pendap pai ndre ma submit try re don kam stangga kadur pat ka signature kat kum ki balek nam tagi MPSC ban DSC te don kam tang kadur bat signature ne don kam tang ko ertalihi don kam re ki dokumen e ban submit e ki dokumen kadon kam me kade por mare mat por interview kita artalima kapor mare kan check bahaya ki dokumen senyong pi ada pimbiang ada ka application ko jipil accept ru hakapor ba village mare la ban sya reject kan mau bahaya kata mo la ban sya reject nomor por pendap online la ban pendap kom ru ndre hakapor balaj mare bar kaya per kita ki dokumen bar kapor pendap takadau hakapor pendap la ban pendap mendaran kam dokumen re la ban pendap kom ru ndre hakapor balaj mare kan check bahaya ki dokumen ki jong pi tengen page bahaya kita ki dokumen. The following documents should be produced by the candidate at the time of PET hakapor ba mare ke fiscal efficiency test hakapor ba mare for vetting and submitting self attested copy of the same at the time of personal interview hakapor personal interview pada have submit ke self attested copies hakapor personal interview tangapor mare bat por personal interview don kam ki documents taki kita ki documents kawai de one recent passport size photograph at the time of personal interview tangapor personal interview passport size ID proof te ke kita ki ID proof ki badon kam te kidon ki ong ba ngimpat yo epic nak sudap kat plus name te empat yo epic te mle kita ru phila ban penon kam dak adhar ladam don adhar hang tu ko adhar epic driving license pan card extra mod ini te ki bom pat don pede phila ban use daka ID school lada pim don phaban lek pan school phaban pasna school ki kata ID lada pim pat don adhar pan card pan de komod ba ID school kadon kam yagi ba pat don epic pat don pan card pat don adhar card tegi bala don adhar card laban don kam daka adhar card skill tribe dan skill caste certificate katu don kama age certificate as per HSLC tegi bala pas ya ka stand ka 12 kin page bin nak admit card jong pi page admit card jong pi or equivalent certificate specifying the date of birth tenam tai ka snan pada kila ban page nak date of birth jong pi date of birth certificate jong pi lan naka registration certificate ro registration card kasnan ro marah turo donam te kita artali te hapan kan mau ha certificate for the highest education qualification only te hab ra ekide certificate belong highest baru kita pila pas kam he kita gidon kam chu pila pas class 12 kadon kam ka class 12 ka class 10 entah kan te yele masubmit dia kata highest qualification ko jong pi additional qualification if any pila don additional pila extra course vocational course ne pila computer course kita bro pila masubmit no objection certificate for government employee nam tagi government employee ki apply biang pila don ya ka NOC nam ta nak po office te kidon gitu ki bala terekam pada kila tam ka snem kali ong ngila nem ban apply ya ka tu pada nomor bah hapo ka online am kam don option re tapi hapan kali hapo office jo hapo office hapo moro ane hanono ka bade page ya kan ka ban apply kila nem marla tam ka snem te ngi kide ki bala trei la tril pa ka kam tengi ko ban apply ngila nem ban apply
hari po online pada kam down option ada kadon option tapi yang ada am down option pada pihak ban lek kilihin po office dan lek kumdo ada apply mar last time bro amla amyo kidon bun mai gua ban apply ba mar kasnem ka atam te kam down option po online ban apply te kim yo ban apply ba te hang ne pada photocopies of certificate support claim of bonus mark should also be produced at the time of pet and when asked for te kapor mare pihak bra ro ikito ki certificate ba pi apply nam taga bonus mark lada pila pas ladap ek home guard pidon home guard certificate lane pila adap ya pidon C and B certificate NCC lane pi don sport certificate ka ba pila represent ya ka state te pila ban pensisai gitu pihak kapor ba pila mare pihak ra igene mo mau tang shu ba kala mut ba pila du ki max pila du ki ero mau ba tengah ada batai yang tu kita baru ada batai ki you ki dokumen stangin him don kamera nah kapor online lem don kam than tang ba pisura khnang ba su kapor pendap mdeun bakala kastang mdeun bakala ai tang katahi ndai ban upload ai don kam upload tang kadur bat signature hi bonsin te sapai ha yo badon kam ban upload ai ndai bonsin hi ki online yum don kam ban upload ai tang kadur bat signature te tang kita hi sakan mau ngada batai hai kita dokumen si baro te la don ai biang ki badang kwa biang ban tip te sa shu comment dengan sa persang ban reply kita gi komen sepi tang balada kili pla de ju te sampai iki video ki baladap ada batai lut nang sedong pinang wan kali biang sepang kahaj kasnem extend hadu mentar 4 yo ya kata ga order ban se extend temla le te nyap abe ya ka order da kadon ka order ba ma extend te la yo la dam don order gon ba ne be kum ju snap ada batai nang bon ba kali te thaj ban batai biang ka ju supaya de video baladap tang katai te tang kini ki jeng masai kebelis bun